Tanana Dharma Bangirwa. Beh, ya namun to lewung munyin tidak. Berak yang dah dipergino sing-sing ni munyin mantri gitu. Man, Ples kita pesu cai yang dasang mau peludut ang kini jenang gitu. asal bebang wadah panak, menik tuan penanang belang apa mesin benah tu. Aduh, yo ratu meme dadong kumpi. Dong do yo konera kong lah anak ke kini jenang ni tu. Terus bewakil pilih kan kan yo. Nak kengkian nanang lah ni ngai wakil pidan lah ni. Sengsan nanang alih dewasa lah ni pidan. Dong bocang bepelih jadi ni. Mudiang sengalih dewasa mun. Nang ai pancing ke ngalih dewasa pangman ngalih dewasa di kalau caplok ni nanang di apa lah ni gaya nanang wakil wawan kini mau peludut tak jenang wakil. Mudiang sengalih dewasa orang nani. Mun dewasa apa kala nanang? Di kalau gabler ni. Kalau gablar ni, Kalau pesu kengkenan ni. kalau pesu tu, Kalau yaman pesu kang wang bo munto kan. tu terus kemau apa nanang? Mudiang ngalih dewasa perangai panak. Ngalih pancing ngalih dewasa. Ngalah dewasa pangman di kalau caplok ni, sekene cara nanang cak ngawak belah man megablar kan? Beh ratu deket tua boda. De bapa pelih hango. Pidan nak bo banget ci ado ane madan karmo wo sano. Kalau ni ane pidan, karmo pidan, kalau ni jani sekitar yo. Mirip jelwong pikas saya ane malu. Mau nang kene jenang ci jelek kelek-kelek kene jani lekat. Dia mesti jelek kelek-kelek Aduh, ya bapa pelih ci mau nang pidan dah. Jani banget ci jenang buka kene apik ngango. Cara nyilih baju yang apik benci ngango di nguli ame sitrek ci lantas. Benci mau buat kau nyilih ni luwung bo ci bak itu mau nang pelaksanaan ci benin nang. Jo nanang jak ulang raos buka kita jak wakil pelih nanang nawang lah ada kengken lah ada pegayan wakil pidan. Tu tak kon wakil ke nanang? Mau nang jenang ci jelek kene sing jelek ya bikasi pidan. Jo supo nanang mawen ning do peneng nyacat panak, yang panak bakat cacat panak jelek peneng lah. Ratu. Nah dah. Pamekas ni ada di ni ni teman nang bapak. Ngiring kadi pemargaan itu sang meragal weh kita sanggan eso. Ratu saja ango bahwa bapak dah. Ya namun tu kawikan itu nualet itu subom wikan ni madan catur wederek wedo. Asya yayur wedo samu wedo atar wedo jak subom kejang kawikan ngantuk itu. Mawen ning jak melikup dadi bawo tejo lan ko agung itu jak manunggal anak it. Tuh wasit tu. Nah, itu tangkil itu doh. Nanang ketika yang tangkil jak lata meleto kita kengkian man. Ini haratu betaran di tiang palung ucok turus tedun palung ucok. Hari wijil sira parwati sudah kone senatan wane. Sira sanggan eso. Jeraki Ini titiang. ayo nunanin pariatne. Duh kapan titiang tuno siaga ngiring palung ucok dewa. Rilampai ulen angemit sira yang ibu. Atuh, jaga ngemit. Ida biang cokor dewa dua ning wenten kepening ke yang sarat pisan ratu ngireng dada abang mana ngireng. Enak mangke yatno. Ajago-jago mari kanang tamu. Dudas semarga ratu. Sigre. Aliat tirsuang gonesu. Ajago mari taman. Wah, jak ango bapunut. Bagus subuh bagus, wibawa subuh mau wibawa ngelarang ane madan supu terus. Sulwe putra piana. Piana, ya nak muani piana ada ane. Mai nak loh. Pana. Weh, jelian itu. Yan piana, yan nirago ngelah piana muani yo. Diling ceni ban ngupuh boy yo gede lantas ngelah kuraneng pia rago ceni yo boy ngelah kuraneng mawineng madan piana. Okey. Yan panana kawanji. Yan pawana. Uling ceni ban ngupuh yo. Man. Boy lantas gede ngelah yo tunangan. Pan yo jua bo cenana. Waduh kemolah kewang nanang.
Ye nak mula kita pan anak tu mau nang panak tu. Aduh, nanang jam kuda ni bo. Aduh ratu. Ni pertemuan nang bapo dah. Maksud nanang? Nani ngemut itu Dewi Parwati. Kepenika yang nyago? Oh. Nyago nak mesiram sih nemen nanti. Oh, nyago nak mesiram. Sambil Sambil lengket tu? ngintip. Mesti ngintip ke gitu. Rago ngelamat tu kengken aja. Jak singelah dayo cik main jak ngintip. Melang ipun nang ratu. Penyeruan ni kita aduh ratu cekek ni. Kau jangan lama ni kita kan. Main ada ngintip dah ngelem boy. Boyo kita cuma agak weh. Nang. Weh, cakap suara kau ke wong betul. Nang. Nang. Milu ke bahasa ni. Sepiro yang pai depan dewek lamungan kami ngireng lantas sempomarkan itu Dewi Parwati puteraan itu mau tamu orang yang malu kengken kuno ngukul dewek sing yang ngitung kengken berat rago sing yang ngitung buat hati segar yo kan tangwao coba rago segar payu di tiap yo ajak ngek sing yo dewa ratu jadi semua lantas ada nyago lantasan ada putraan itu Dewi Parwati Dewa Ratu Jagwarak tanpa nedop pungatan nyago Dewa Ratu usongan nyolapnya dekuah Tuaning sampun entar antok titiang ngopi damdap. Ari Wijaya Sirdia Murti Girindra Putri Dewi Parwati natananawane dong dewa keratu angop titiang ngeton bawa duwe cerakan ke titiang ratu penyeruan Palpo Betari Garjita tuas ingulun kaya mangke dong dewa ratu tan sepiro ledang pekayun Palpo Betari mekati mangket kati kesiratin Sito Pawitro ratu mapanano putra sawiji mengaran Ganesa duaning wenten ranes putra mas mekati mangken sangkan ngeredanus mubawang dewata mepeseni sangkan condong dewa ratu ditiang taler angup mangke ulun biperaya temu lawan ranaku pekayun Palungo Betari mangken jaga kecunuk sarang ide anak kentam yo ngireng data apa ngaratu ditiang wanta saireng sigera tut uri lampai yo kadi yang Maha Dewi kenyong manis madu Dewa Ratu Aduh. dong Dewa Ratu jak demen sadraga ngalih kesempatan di kesempatan ini dong jak bergejo raga dia bok supo upan gigi supo bawah jak nu masa demen ngenemeng nak pajang-pajang Weh. Kuo di Tuban. Buah jebuk uyah hareng. apa tadi Apen beli tuwo, apen upanen. Man? Kewalo yan magebuk nak nukereng man. weh
jangan orto di keto-keto weh, gaya ke cuma. Aduh man, uling pidan kaden, beli ngedot teng kekene man, jak berduaan ngajak dengan masih suwung dini man. Man, I love you man. dah jangan ros di keto-keto apa tu lebih weh. Nyak cin biu man. Tuh, dah jangan orto keto weh, cang seng man ring wang rato de rato, gaya taliu. Saya, man, peh ratu. Nah, di bajang sing bakat di tuo mitre na pulo ninyen. Jenang nana. Peh, aduh, pekasih helin pada kau. Mitero, sing sana nang ring wang panak ngajang piana, kemudian naluh kita cek berkejauh nang. Kita cara cik ini. Man. Udah umur cini bo. Udah umur berapa? Tanga sokin seniman umur cibone. Man, Sing ada bayun cing alin nak lewo kengken. weh, nanang, wakil itu pas sepuk dot ngien nak tua bagia, wakil nu milen ngale kurang ngah. Ih, aduh yo ya ratu misi milen pun. Yang mone jeneng itu jak kangwang yo asal bernyawa ke Jek, kengken. nekem nak loh sing dadi anggo kurang nang netien nak loh dadi anggo kurang nang kelaktakan kau. Wih, misi keto berenda. Jek, Men. ya nado nak loh kadang dibungut ni dosan inari tau terjual tau. Wih, dah yo angoman kengken. Sing kotak-kotak penyanyian anang jadi wakil ngantian ketelur dia ani apa lo naik. Wih, ratu. Aduh ratu men. Ya nado nak loh gigi ni cuak di muka ni cekletan tau. Kengken. Ya nado nak loh cuak di gigi ni tu ate ni demen ngalih pengempat. Ngalih pengempet. Cek bilang pun ngalih pengempat ke pisago yang ngalih pengempat dong saya wakil lender cuma ke dia. Dong nyangka gitu sing ya makan kita jangan lah. Ya nado nak loh berjalan pai debat tes sing di juang tau. Wih, nak kengken ada ane tu. Cuma dan buaya ngangsar. Wah, kaden ki siap, kaden ki buat yang angsa. Dia nak buat keto munguh di sastra kengken. Aduh, men kengken bener. Awen nang jadi pangmaan wakil nak loh pangisi kadang di gempol. Betul ratu. Men kengken kinawang ada nak lo kadang dibongkol jet sado. Kebit-kebit tang ni kan ni. Betul ratu, jak engke walian alian. Weh, Betul ratu. kebit-kebit ni keke maksud ni. Di sastra kebit tang ala cen. Nak lo dah dijuang tu kadang nang kebit tang siot kadang nang. Kaden nak onyang sebilang nak teko kebit yang siot. Angkal mungo di sastra tangan suku ni yang netro, bayu sabda hidup ni yang tingkah. Limo batis patut kuruang tekeni mata. Kuruang tekering mata apa bakat jemak tu sing pelih penuh berjemak angin. Pangseng tai bakat jemak. Yang tai bakat jemak. Sing luang asane. Men yang nyonyo bakat jemak. Luang asane tu kesiang-kesiang ulun hati. Oh, kelakuan mana? Cicak itu kan. Nah dah. Nenu aduh. Ni do sanggane setangkel ring piang itu ni. Dewa ratu nah. Akan wah. Lan ada menang wakil bahasa dewek.